Ahallup Lei Ingkhol Eviction Touba Yaroi Haina Meeyam gi Oiba Wakat Meepham Phamkhre Meepham aduda saruk yakiba maira paibi amana fongdorakpada matam sangna kuina lairaklaba Lei Ingkhol gi Meeyam bu Eviction Touba Yaroi Lei Ingkhol gi dama Kontha Ahallup na lepkani haiba wafam thamki Meepham aduda saruk yakiba Meeyamna Lei Ingkhol Eviction Touba Yaroi Haina tongan ba kholau kaya lauki Lei Ingkhol Touba Baitai kun mutarpa Hagat sari biam pada mo Aurakan sida akoi kun sida mayam da hai sikoi di encroacher ni lam khopani pata pai ga bani noi di right leiti adu noi sida mapam lam mapu nati mayam si to kan da akoi gi mi sing se koi kai hai ni sarkar adu moi na so hai se tu jaw sarkar ni noi kun na kana na tuino noi ngamoi ni noi ba cs organization mayam di loi hadu kini loi chat kini loi da wa hang ni sipai thajal kan na pu to kini phu ni chai kini rubber bullet tear gas capsule kan kai ni adu ki thik mayam se koi da so to be adu to kan si da koi na khu si pa khale koi pa khale kan da koi na khu si mioi bani na koi na National Human Rights Commission Delhi office hai koi da koi na pelak ta ba nungai ta ba yum tu gai ni si kana no harau tu si na khan bi ne khoi di yum si da lai ra ka da lai ra gi na kun gi ra arei le ta chami na gai mung to khe to lai bi na bu ni nungai bai chana tra biling man ga lai ka pu du nungai ko ti adu mai ne lai je